hi kulikon nia tuna hian hei kong zo tur ngak khom me ka sanghem to hiaw ani ini som pakhat la mi som panga vel ani a sanghem to khom ai kong zo tur hi Women's bodies are not battlefield. Ini kulikon ni ya kian kong zoi na tan lawa hitu na hian program an mang be ka kuli ko na tangin governor chana thing zo tur ni atuna hian so tam som hala masaban phele chinam Theory
Kendi sarkar Kawng chup ho Kawng ke khilaf hinsa ban karo Central Sarkar ngoi thu Hindi nan antar langa Central Sarkar ngoi rei lu tu ka hewang hianin eng kima politics lampang dong kain akal chhota ani reng boka tam taka chun in thop na te po ani role central lama po ma se Because if you are my main, when as one can say, we are him, and he Shangamila to the Portuan, Mizoram Remnahi, Ibum Hell would he and say Masakter to Ania Chin, Mizo, Kuki, Tia, Kuwait, Michiana, Yan, and Boyan Hamsham, Myanmar, Manipur, Chipura, Mumme, Katapo, Kaini, he. Nam khat kisen khat kan ni sia alam siang em maya hei hi kan gunzel apoi mu hatia pathianin mizo namte ro re la khat noya minom ti na tur a program ni in jehovah jire program ni in alanga alom lama te ko ingai zo zel tiang tun na ya MSU in nei ke sen sa la kan tum chung sa ga khan kan sarkar ho tu den ati khabar ozogin han ti tham te umin tia ni e tuma kuthak kan tum love kan tia wangin kan thu chua po karon thak le ani kha nima sela MSU wa chuan kan pala khia lo sang kan ngala khia kham kan tia bizo mi puita mit muwa kan phan phor dua hei mei te li song song awain bizo ram puma anom na nen lam kan nei ve kan ni ti kha an sei do ni Ichuan mấy tỷ chúng ta hiện một hạt tụm na cái này đâu vậy anh đi bộ tham quan takin rô xe thì hi kan xây đủ bốc anh today is an auspicious day for we the Chin the Mizo the Kuki renounce to the world our unity and brotherhood. Let us resolute and strongly demand separate administration for the Zo ethnic community in Manipur state. 80 days of statewide disturbance between the two communities and several incidents clearly shows the failure of Manipur government and the government of India Home Department. Every woman in India are crying. The world is in shame. So that we should condemn Chief Minister of Manipur and Biren Singh. And on this day, Mizo demands the intervention of the United Nations in the Manipur crisis. Lastly, we are not coward, so we will never act barbarically. So the Metis doesn't have to flee from Mizoram. You are safe here. Thank you. Kung zo tu kan ni lawa par ma sa lu kha kan tu nau tura chan pu ra heri protest day ni a hian ma sur nuaya nisina kan MUP koi tu president in aru soi ko khan we shall overcome India Sarkar Kawng chup rahe chup Central Sarkar lampang moi rei lu kha lakatan kin ni we shall overcome to team boy ni hian kanun in mi dong kanun zui do na ni
chu chu kan u nau te in nei dia voi ni kan thon chu kan ni ka kan soi duwa chuan dar so ta khat le tan ve tang nge chu kan tu manga ka ti lai a hian MSU ATS in voi ni khat nu khai khuai sela ta